Odnosi med Rusijo in Zahodom se po zastrupitvi nekdanjega ruskega agenta in njegove hčerke v Veliki Britaniji še naprej zaostrujejo. V odgovor na ameriški izgon 60 ruskih diplomatov in zaprtje ruskega konzulata v Seattlu je Moskva kot povračilni ukrep napovedala izgon 60 ameriških diplomatov in zaprtje ameriškega konzulata v Sankt Peterburgu. Вот буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов господин Хансман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США. Они включают высылку аналогичного количества дипломатов, и они включают наше решение отозвать согласие на функционирование Генерального консульства Соединенных Штатов в Санкт-Петербурге. Podobni ukrepi čakajo tudi vse ostale države, ki so ali še bodo, mnoge od njih na poziv ZDA in Velike Britanije, izgnale ruske diplomate. To je doslej storilo že več kot 20 držav. Slovenije zaenkrat ni med njimi. В отношении остальных стран тоже зеркально все, в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий. И вот, собственно говоря, пока это все. Gre za najhujšo diplomatsko vojno med Rusijo in zahodnimi zaveznicami po ruski aneksaciji Krima v začetku leta 2014. Škoda je narejena, odnosi med obema stranema pa na nezavidljivo nizki ravni. Diplomacija sicer želi poiskati rešitev, a zdi se, da nobena stran ni pripravljena stopiti korak nazaj. Es ist an der russischen Regierung, alles zu unternehmen, Klarheit und Transparenz zu schaffen und berechtigte offene Fragen zu beantworten. Nova mednarodna kriza prinaša vojn po hladni vojni. Tako meni generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki je prepričan, da bi se bilo ob primerni komunikaciji sporu mogoče izogniti. Da novo stopnjevanje napetosti med Rusijo in Zahodom ne prinaša nič dobrega, so prepričani tudi Moskovčani. Контакты дипломатические, усложнится решение международных вопросов, усложнится решение внешнеэкономических вопросов. Это прямые последствия. Ameriško zunanje ministrstvo se je na odgovor Moskve že odzvalo in sporočilo, da so ruski povračilni ukrepi dokaz, da Rusija ni pripravljena na diplomatsko reševanje sporov. Washington zato ne izključuje novih ukrepov zoper Rusijo.